أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكه من دنكويني نعماما ننجرير ما آتا ودنجرانو أراغولي لخو وبسكه من دنكويني تي سلام عنكويني تمار معونكويني كياني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لخيكي أورن دنجتاي إن شاء الله ومارمو أراكوين ننتي ولا لخيكي أورن دنجتاي إن شاء الله. kebe gana Allah harenga nema no kisenga kama abba ke maka naniga madina wara ko yinanti abu maka tenenge nguro arabu bakari idga gharu sauri ida tenenge kiyenkira na taratan kiyenkira na araban kiyenkira keda kebe gane alamusa ngasa igille girin kumendi kena gharu sauri ke ne jongo yi madina kenya na taratan kotai kembrenga nan same kenkane wara ko nanti alare aro abubakari ira plantar se mobe kebe gana abdullah ibn abubakir ira kengara azan segere nanti kenna khibare mundu na kiniya kenna hale kebe gana asma bintu abubakar zatin nitaqaini ira kengara yigani pen khibarenga kebe gana amir ibn fuhaira kengani abubakari ko me kan horonde ke kemrenga ira kengara aken wadaba nun dangini ni kusro hili tabateni kebena amir kebegani abdullah ibn urayqit akenni kilikoyana kemrenga ito kemorisa giringume ke umuni nanon koni kunga kama lahalan suka mandenga mama igi kenga qosene Allah harendo abubakari walendi ka kebegani serbenu gadiga ndia Allah harenka anture tarikun kitabun yunu da akwai nanti surata miro banani wara akwai nanti badri kota asuka manten to badri qurani surata miro banani tarikun kitabu yunu wati kenda rahiqul makhtum kenda ito nun koni kembrenga asir hanhana ken abu jahal bun hisham ahilandi ken hakim bun abil as askani ken uqbatu bun abi muayt anatani ken an-nadir bun al-haris akaragani ken umayyata bun khalaf atumundi ken zam'atu bun al-aswad anyerundi ken tu'aymatu bun adi asegundi ken abu lahabi Allah harinme ahawa sambana abu lahabi akenyime himenu gada Allah renka antura akenyime nyuri akabundi ken ubay bun khalaf atamundi ken nabih bun al-hajjaj atam rubanandi keni akhiwo munabih bun al-hajjaj kembira kusro tamirobane ko andi Allah harenka anture khaware bega dangi kendi ora ken sawu ataron kama kembira Allah haren ne mano kisenga kama kenai iro kilikoyana o sharti bitosika kama nandi bitosiki gana time kena amiru keni abdullah ibn uraykit nandi bitosiki gana time andigi gharu sauri ora ko yin da Allah renda tenenge ya na tarata ya na arabanya kebe na la musa ngasa kiliko ya na kindigi yino kadan same kenkane kebe gani asma'u bint abi bakar akenda Allah hare insilahanda igo silahanda be wutunu kilendi ara kemo onsuroni ara silahanda kemo onsuroni naro sumalendi ogusuna ngane wote sumale yahay hono jilonari hono silahanda lonar debentere kilendi kemira ara Allah haren silahanda ara monsurondi aro abubakari aro amir bun fuhaira na sabu Allah harenda ko yinanti killeke ilahi mo demandana ilahi mo sere be gawe idde mana killekeri agabe golunya nira
kinya sabuna abubakari ara amir bin fuhaira kinga ni dawa jamana ke akome kan horonte ke kemrenga abubakar ra kenya marna dikennan kahiya kilekeri kennu dema anu golle nyura kemrenga akomi serebe go daga na sasa soro sikan soro nagatani Allah hare nyime ne manu kisenga kama akene diga num pananga asar hilani ken abubakar ime askani keni kilikoyana keni abdullah ibn uraykit anatani keni amir ibn fuhaira abubakar ra ken kahiya kenna golura kilendi ana udema na sawnya kileke lato epi ontarni tlemro kilikoren kayrne gunnya bo nanga madina kemrenga asma'u bintu abubakar kenda silahanda in ka homa mesa na rasu malendi ketara kace mundu amma kace kita umna na silahanda ke yetu amma kace kita sa kenna yi anna ani sitare kace be sidindenga wa na anendi ketara kembo hilloi na kace bane na kenya na silahanda kira kan city kenya sumalege arara kan city bane na ken city na anendi birambe Allah rengra kewari Allah renda duwa nyara Allah renta dangani nemando kisenga kama Allah renti ti iwa muno Allah ma nani sitare ke arnanya adangane arjanari nani sitare yel Allah gananya adangane arjanari nani sitare kewa koini arjana loe ken confirmente nya haike parce que Allah renda surunga bo arjana royenko agame tike kagara surata mi be khalengo taubat baneni keni wad al asharatul mubashirin bil janna ken abubakari aro ikapalemu ka ki haigara asma'u bintu abubakar haigara ken ka arjana loyenko ni ken nokui parce que ati adangani haigara nani stare be bo na yana islahana nyetu kelungo Allah harenda duwa nyara tiele Allah gana nyara arjanna nani stare bala renga kengo sura kenga ko ini nanti angono arjanna na sabunya Allah haren duwa au jabini kembrenga asma'u bintu abubakari arjanna roye a confirmente nya haike kembrenga kinya sabuni tarhu gumunta dangan zati ni taqaini tinanu sitarun pilid dunke pasa haigara nani sitare ke bona bane yetu Allah haren da abubakar istilahanda na bane yeti nanin Allah ran kata dangan ni tiyele Allah gana nyara arjanai nani sitare kembra o duwa yana wati ya rabbi yel Allah ga nura ka ho arjanari yel Allah ga nura ya an ko mi arjanari inshallah kennan yale birambe biton sigi gatimesa kebe gani killi ko yananga kinani Abdullah ibn Uraykiti ari setu hongutu adugunyi gharu sawrike bokebe gani Amir ibn Fuhaira kinai nyomuku Abubakar gara nyomu hilli be qobo ina Kenya ma kita kiyan kana diati nyomuku hilliya Kenya alamusa ora ko yinanti iro giringu megeri tenengen nguro na tenengen Kenya na taratan Kenya na araban Kenya kita alamusa yani ternem payne komase alamusa sobaye kembere Allah harim madinan tere a khomi a komase alamusa sobaye ka hijra imo jatene tenengen parce que ga buyi kombe na arabu bakari nandiga ima sage na lo i kombe kita hijra imo jatene tenengen ka nambu maka no ni na kileliga kengo jatene alamusa kotai kembra kebe gana Abdullah ibn Uraykiti ya arisetu holli Amir ibn Fuhaira ken khanaro sedu honu ku hiliri Abubakar gara himeno qobo kembra Abubakar ti Allah harenda ngani tana nyomu ku hille hay himbe gana sagonga ana kemutu Allah harente ay ti kenta setu hoy himbe ga ti qalle ken ko Abubakar ti bi abi anta wa ummi ya rasulullah ti ya Allah hare ni marim pawanya na mangasa nyomu ko konnan ken qalle an qalle ni bana utudro ndakina Allah harente ay tikembre ati nyomu ku i hayki lebere ken hijran kille ike wa kanunu ina hijranyati i hatenga ari nabure keta i hasede nyome be wo munda i me halalen nabure nyallari na sabunya Abubakari ara Allah haren dema ara dinan dema no gabe ti nabure nga Allah harema hoko Allah haren arigana anta ballai akebe yani hijran killenga Allah haren da kanu i me nabure nyallo kendi sertana nabure na marari i me nabure keta Allah haren kinya kanu kenya sabuni ati Abubakar dangani kembrenga nyongo meke ajonkonko anda qobo manmi keta Abubakar ti ira nyongo ku hillo qobo kamusegi dirham keta Allah arenti kembra ira nyongo mi bane liga ti kamuna ati dirhamu ira riga ira sanka umutanda iwa guren sagana
kenga ati gure mai Allah hare ma na saga bagare ka atira nyo me kerga ta jongo kenya sabuni sharia ndi aro fekhe gumu ma qobe ngo sitini tidiga kanne serega ti ken mani me ara hakken wanga na tanda qubo keta a qobe sitiga ta har gure ngama bu kenya sabuna Allah hare mpai gati Abubakar dangani tira nyo me kerga ta jongo kembere nga Abubakar kitana nyogo men kina Allah hare ne qalen suwazi ken nyogo me kenya ya nyogo me atu indega ni dina ni mosiri Allah hare nyogo me atu indega mosiri kembere nga Allah hare setu isetu honkama Abubakar qana setu isetu honkama kebe gani Amir ibn Fuhaira ken setu Abubakar halle bo kebe gani kille koyana ken Abdullah ibn Uraykit ken qana setu idura nyogo me kama aw komi keta nyogo musiki kenya na terne keri ka soron nagati kengari soron nagata ni ka nyogo me setu ho kenni sikwai Allah hare idura nyogo me kama Abdullah ibn Uraykit ken kana we idura nyogo me kama kebe gani Amir ibn Fuhaira ken Abubakari kungo nyogo me bane kama kembirenga ira terne la khiriga kenno khwaisa na hijran terne na jopa birambe ira terne jopa na honnetere iri kilo khorenga kinga kilebe gora maka igare kinga wati be Allah hare nyille ari jonko i makai Allah hare nga yille ari jonko i makai ari jonko i makai kenno kusuya sigi aya nyimbu ati Allah debe bega lingira dina deben sui kenya haike debe bega lingira dina deben sui kemba i makai ka yaga mbugu ni makare ketange wa munanke Allah ma angen ka ga debe be kanunu keta anin jonko i kendebe debe be khoni ga lingira dina deben sui kemba i makai kharim bugundi ka ngamu nanke Allah kama debe be ga li anke Allah ra keta anin jonko i kendebe anin sabati ni kendebe kiya ko wati be Qur'ana aya yugono kenya ka Allah haren kama kenno kwai ken Qur'ana aya ken kangai innal ladzi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad kenya ka Allah haren kama ken kangai nanti kamane be agara Qur'ana karagen farda na undi an kama tigen kamane bane aurnan sagandi katampa wankake aurnan sagandi katampa wankake kene innal ladzi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad aw nan sagani katan dingrangare anta aw dingra khasike ngani makai kinga ko inande an woni diga ka an wo sagani na limakare a khomi Allah ran bega khibarati kenyi kemirenga ken faidai seresu angane bagam pawankandi an wara tugani anya qalsumuneyo anya wara qarawa anya wara nuqsu annan sigi an kala kinga nan jonkoi an kanga na ke Qur'ana aya qara kingani innal ladzi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad ana ken qara ila koyin nanti anda fatini few ma nan sage na lande beke sere angane bakangura tunganga wal mangura qarlanga ala kulli hal ambu am pawangam kona rangura dibetanai angana sigi an kala kinga nan jonkoi an kanga na ke Qur'ana aya qara dikembiranga tanta kala few ma nan sage na li an ka kyare kembrenga Allah re ke Qur'ana aya yanka Allah hare nga ke dingirai kenno qusui duwa yono Allah re na ken duwa khara aga yin bakam maka ala duwa ke khara qomi aga da taifa ko ngara sagani saga mobre ke daga duwa go khara taifa ken duwa ora ken saw a taron kama nan nangi bo keni aga bu maka ni jonkoi makai Qur'ana aya nga yanka kama aga ko yin ndi maka ni deben so kanun tenga katike kembere ngara ke duwa khara ken duwa na khangai o duwa ke gilen mosiri ka orno du khodo na duwa ke suko pasge akoni a place nya hayre an qabana ko ni yere duwa ke gilen khawno du khodo na suko na tlana awreko ke sawra fame go kitane mobe Allah renta qamo ate alhamdulillahi allazi khalaqani wa lam aku shay'a allahumma a'inni ala hawli ad-dunya wa bawa'iq ad-dahr wa masa'ib al-layali wal ayyam اللهم اصحبني في سفري وقني في أهلي وبارك لي فيما رزقتني ولك فظللني وعلى مصالح خلقي فقومني وإليك ربي فاحببني وإلى الناس فلا تكلني رب المستضعفين وأنت ربي
أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت السماوات والأرض وكشفت له الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين أن تحل علي غضبك وتنزل بي سخطك. أعوذ بك من زوال نعمتك وفجعة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. لك العقبى عندي خير ما استطعت لا حول ولا قوة إلا بك. الله هري أرك دعاء يا خرا نما نكسينا كما برامبي أغاري جونكو يمكاي أو منا نمبو نندغا مدينة قرآن آيانغا ينقا كما كتا أي مرك دعاء خرا كمبرنا دعاء كي أقانونتني بسنا كتو ناساوين دعاء كي دعاء خوراني الله رنگا يبكي هاوانكاندي ake duwa ya khara bo serbe kanda atu angane bagam pawangani nanda tunganga ana kata duwa ke karna asreni na sabunya Allah halinda kya khara keta o obilizene na wure koni bamranka na wure ko songan kannendi ke sabura duwa ke wure ne kangai Allah harenti ne manu kisenga kamata alhamdulillah atitiga nengo allara allazi khalaqani wa lam aku shay'a kamne begari taga nayi imaino kamne beri taga nayi imaino kenati Allahumma a'inni ala wahli dunya ati Allah ani dema baka duna kanunta hinu benugo dunari igo seren jotenini igo seren butun kutunu kemrega ani tanga baka kensu ka mantinga wa bawa'iqid dahari arwatin falaki hinu ani tanga ken khanai wa masa'ibil layali wal ayyam aro wurondo kiyem masibanu amni tanga ken khanai ati Allahumma ashabuni fi safari ati kama annin kapalle mawo nternde kere waqini fi ahli annin tanga nkoreni mpaiga bu nin korenya to maka annin tanga nkorendi re anna ya sogare nkorendi wa barik li fi ma razaqtani angari ngarjaga himbenu ya keta anna barkero kundi angari ngarjaga kubenu ya anna barkero kundi walaka fazallilni Allah na ma yanka anki Allah yara nindo qaja anki Allah rana kenyinda wa ala salihi khulqi faqawimuni anin tlengundi juku siru benu gawindi anin tlengundi kunkama juku siru benu gawindi anin tlengundi kunjuku siru kama wa ilayka rabbi fahabibuni kembrenga anki Allah an qame anna qanelin sunumen anki Allah qane anna kellin sunumen de anna ya nanki Allah qanu wa ila an-nasi fala takilni kembrenga anna magim pinum be sendi kata serunga rabbal mustada'afin sir lamponton kama nanki Allah ire sirebenu sentura dawarentura kama nanki Allah wa anta rabbi anki Allah anyange kama ire a'udhu biwajhika al-karim motangay murnu ti anya galakhinga ya lakhibe khorengani allazi ashraqat lahu as-samawati ya laqibe an-nuru kambatunya qura ti ya laqibe nurunga wal ardu nguyempatunya qura ti ya laqibe nurunga wa kushfat lahu az-zulmat bitambinum bore ti ya laqibe nurunga wasaluha alayhi amrul awwalin serhana yumanto hananu kumpinun suro ti yagala qebe noronga wal akhirin yumanto lagaru kumpinun suro ti yagala qebe noronga anta hulla alayya ghadabak ambutiye kenama yankinge kamare wa tunzila bi sakhatak ambutiye qote kenama yankatingere a'udhu bika min zawali ni'matik Allah ngotange murnu tanke Allah baka neman girne angon neman di na nema ke girne na yankankatenga Allah ngotange murnu baka kingare wa fuj'ati ni'matuk aro nyankankaten juntalie ango balana bana nyankankaten ko saga yanka Allah nin kisinikenga wa tahawuli afiyatik aro lahiya nyile lahiya ngo kama na kenyila na ndata nokutana Allah watange murna ma baka kingare
wa jami'a sakhatik arambute suka humante ngotange murnu baga kenga ho jugu ho gona ga wambutuni ni ngotange murnu baga ken jugu suka humantenga lakal uquba hillagare nange Allah rare indi khairan mastata'tu kembere ankatu dangen pake ngana khair ho honya ankatu dangen pakenga ken sunanke Allah ra ngana khair ho honya ankatu dangen pakenga ken su anke Allah yara la hawla wala quwwata illa bik senta komera dawarenta komera fanganta komera magantanke Allah kembere o maremu duwaw ke awra hayke kembere nga Allah harenga baka ari jongo makai na ke duwaw ya khara kembere nga ire halle ko iketa ira kilelga Abubakar Allah harenyi menne mano kisenga kama aro Abubakar Siddiq aro Amir ibn Fuhaira kemun sedde Abubakar halle aro killiko yana ken Abdullah ibn Uraykit kembere o maremu iriwaya wono ken riwaya asabun kite kori Abubakar yana irwaya ke hilla tare ku gumun da riga Abubakar ya ka akoni sawabu kembu azib sahaba qoray woni wati kenda Bara ibn Azib kembrenga ti Abubakar ra qirga nya qobo kemma qirga be awsaka sinkama honu me wa saka nyugo men kama kembra Abubakar ra kenko Azib ma kembra ra ko tara ko dirham tamrosiko ara ko ken kembra Abubakar gara ko watibe akitenanti Azib dangani ti kembra tana koni ire mekera kinani Barao ken sahaba qorqore Azib khanan sahaba qore kembra tana kire me Baraura ta andiya ta qiriya ka andiya sunsi ikara kembra Azib khanati kunati Allah inta koni ire men ne ta an qiriya fiu maganta murhoy gowi ma katanga iwo ke murna ma ngana kenyira watibe iwotini ire mekero qiriya kendia ana barake murho nyanira iwotini ire mekera madiga kenno qusui Abubakar ti tel ken qamur hoyqa kembira Azib re qanneto Abubakar dangane ti kotabe ando Allah harenga bugu Makka hijran killendi lahala no benuga passe lahala no benuga dange ay killekeri kembira wo munda ana kunyugonu kira kembira Abubakar ti kembiti basiya kenno qusu Abubakar ti adi kotabe igo baka giringu mendi igero Allah hare aro Abdullah ibn Uraykit aro Amir ibn Fuhaira kembira ti igabu ibu al-amsan sobaye ira kileliga al-amsan sobaye kembira ti al-amsan kiyen sunya yo kamanandiga nantlana al-amsan nguro sunya yo kamanandiga o masigi keta na juman kana soban sunya nan da awra makinjiga ngati ti kembira juman kinjiga sa iga kiyeno keta o hami nanti keta iwo yankana iwitu membuni ihami nanti wo yankana iwitu membuni kenno kuyi Abubakar ti ikeri yare in kalankala iri yare serro banwa iwo sirahu mundunu puruke Allah rengo yankana no mobe Allah rengo yankana no kobe kembira tira giro khore wawari kengire sirahu nyugonne way parce que zawalu ngati na ra sirahu nun dehu ka kengire gille sirahu way sirero taunu asrahu nga wa sirero saka sirahu kenno kusuyi keda kengire idiga an khunda bari parce que an khunda barnte mai girmusu benugo no ira kungutu ni ser na ra khenyorndi kembere nga ko hay wonya ma Abubakar ma ike kitena ko hake bay kema nangitande Allah harenda anyanka ani tumembuni yere na sawunya ira lamsan ki entere na jumanguron tere na tulana juman sowan kana mazawal ngati kembere nga tala reni tumembuni kenno ko sugera ko hake bay sirahu ki Allah haren saw ko hake kama Allah harenga saw ko hake kama ucinne Allah haren kenge Allah harenga kenge kembera ike khoni ito yar ne yoraro tatunga yo kamana no kunum bay ndai serega ntaru halle yo kamana no kunum bay ndai serega ntaru halle ito kenno wonyarsa kenno ko hay isadu girgile wo kama yawo dawa jamana yoy nagana awro dawa numbate ko saga tindo ken nagana kembera itin nagana ke dangan ankin kamana ko dawa nu jamba ara dawa gumeke tongo kinga ya wato itin nagana kira yala qatin takite nangen dawa nu kuiwa nagana ke ti ho kitene dawa nu kui kenno qusui Abubakari foroko igo nyama kingani sumalele mane igo nyama kenno qusu kella khen sidinde kenno qusala kella khingasa na kenkini nagana ke kembira nagana kenyi kamana ara komase tuo jagun kamunu sa jagun nya maro sugu Abubakar ti ani kiten Kongo
qobe be go akita na kembo e kenna hale ana jaren kombon kana kongo mo sidina qobe mbo e kenana kitana kam kembre Abubakar kitana forgo ke kinai nagana ke ara qadin qamun naro forgo kedi ma Abubakar te ike me osomini ti forgo ke worra murenga qadin o kamana ngabwari ike me somina diketa ho kamana lari keta dawa jamana ke kona maya ser mo qote kenno ko suara qadin qamu na hogabero forgo kedi na kina Abubakar kinani sumalenga kena Abubakar ri ari jongo Allah renga nema no kisinga kama yara ke uche be yara worni arani Allah rengiri kongoni kembre ngati Allah renda ara qatingine ati ishrab ya rasulullah kenno qusui Allah renda qati kerga ara mini Abubakar ti Allah renda qati ke mini mi ke mego wasene mi mego nyagalini iradno da keta wona ara mini koy nanti ina honne mini na kuten saga nayi Allah renda mini ma mago wasene kembre ngati tena kutingina Abubakar kitena mini aro iterle mungutu kemira tikinya juma zawali ngati kenganya wati be wucega kenyege kitana dala renda kemira ongiri wana hokahu itabatenga nasa wanya na trekileri keta iri monstrondi nangiri keta na kilelga ira sara ne gotre isresu seresuma iro seresuma katime iro seresuma mewari ito kenno warsa bo iro serebe go mewali kenni suratu bun malik ibn ju'sum iro kenyo mewali kairo kengo mewali tarhun kitabun yonu akoni ka irwaya me bega bu surata bun malik lininga ayme irwaya kembere na kenya sembenteni dina irwaya nunkutunga kema suratu bun malik akenti tikota ike taundengo iqablani kena Allah harembo khibaran sangentengo ro bangen sui nandi serebero Allah harenga nari ahure wal mangarde kamenyo wa mokinikinga kota ike taundengo iqablani kingani bani mudlije qablanga parce na sabunya banu mudlije qabla iyungume wa surat bun malik bun josumya ike taundengo iro iqablan seru yo masalanga yo betay masalanga kenno qusui la arabu yuwali akusalen yingi ikun kama ne to masala na kusare kanne to nanti aiwa ike konira lato ne ikira hobbinu go wari lato ne ikira hoygo no binu wari ike koni wa simana nanti Allah haranyani serungo kama na kebe munu Allah harandi kapalle mo ike wa simana nanti kunyani na sabu nanti sahilin killendi ikira sere woni war lato ne ikoni mi idde francito ka ikira war mo ike koni wa simana nanti Allah harandi terle muyani kya ko wati surat bun malikiti tiketa Allah harengare angin bagara sahilin kille bego kino madnan killan kandar bangi na sawnya Allah harengane digana adigana ro madinan kille ayan khara kebe go kero madnan killen tarbane ken goni ike goni wasimana anda karsaro karsawar pasi kumbu were daro awi nanda kunya wari akusagara digame ke sabute igo ke ma na koy ho gamaya kemra ikuru amana na kangai pasi kamenyo me be haiga ko keta ike ga make digame sabute igo ma keta amunu nan jama'a na girnandiga igana wari kamenyo me gerni kahara ken sabra ken na munda ibane piana kamenyo me ke kita ken sabuni aradigame ke sabute igo ke ma nanda angara himbe wari kemta Allah haringa ke woni karsawo nyine pase kumbu wire daru kemra yugo nyime ma hoko khari wa jama ma hoko akin wala digame ke sabute sa kemra udangi ti masala na to digame ke awa hakarindi aratu cho yugo ke ra kebe go nyana Allah harindi kapalemu kagen wani namunda ibana ngirna liga kamen yome bega ko ibane nakita bo kinga nya wati be ira uche masala wati wa girna lo ikara kina ko me yare wa mara kenya mare tikena isi go kana wasan liga siti magulla kaywe kembere nga purge iga naira indiga sigere ya gulla kage paske iga ni monsroni namuti sige kandi senu sikani ma iwatu nanti iwara khibare kai kembere nga ko me yare ke kenda sigo kerga nandiga siti madiga lakike yagara gullake bego komi yagara ke da siga sitino keta emero kandi ni monsroni ni gayanyo kungutu kembe yana kahando gawalinga ara kungutu na gayanyo ken suti mandengudu ni sila handan khanautu ken nani haindi guma yugo nyuma hoyo kala yugo nyuma hainde yana tikinga kembra yani kitelondi igana debenterne yani kitelondi ho no te amara ni rabbi kinga nabu kinga ko ni nanti killenali ka yani kitelondi hono tin nahani rabbi kinga nabu kinga ko nandi kilentali kenno ko sware kitello ni kala hunjeke himbe ga bu nandi nahani rabbi kenyambu kinga bu watibe ati har kenda bu ikewra kamenyo wa meke woni kentra ni hiri parce yo kyara himbe ko Allah haranyo yini kenno ko sui amadu nge bagaro ka Allah khingare ara ko bi nyawtu nambu kembre na ko mi arengara si won sidin no khube adiga nanda si go kenino aris lahanda
keta adiana ndunyino keta adiana ndia siwo nyino aro sila handa aga dunyino wati be aririga na kileliga ato din sikira tilengiti urulengire na sabunya ikenna kata Allah aren saga nini Abubakari kamenyo wame kinwonya ne kalle ike me ringa mtaun sunya ima kamenyo wame kita ihalale anako nanti serbe ganarte kinwo kinna kembra tisige ta urulengire kembra sigo ke oni ara kengurundi nanguru na sabunya Allah aren da Abubakar ari terlemu igo himbe kama ken nyogomye ba ken kana sinya kama besu qawatu nandi sin terata ken nanta nyogomenga keta ken woni sin urni na urni ma agallato keta amanyorri keta girgile wonyino ara sin sigini nan sedu girgile ke kama kuma na bombay akuma na bomba ngo hamana bane aya gende achu hobbinu yonu mallato ini ya gende achu honi mallato ini kunna lato ara mira tiketa woni kamenyo me akita watinki keta ati kube no haywa gigi ko nyana Allah hare kenno kusui are sim bambini na simurni na urni magotin duniya aga tinduya wati be maime goddan kana wono nandike hay Allah hare ndo Abubakari aro iterlemu ayme ila me war qurain kamasa keta Abubakar qoniya kimo to halaini Omar mu kebe ganin suratu bin malikiya birambe aga setu girgile ngamagara iwari ay meddan kana wakida nanti keta kamenyo gome akita watinki kenno kusu yari singurni na urndi ma ago kene aro ago tindona Allah haringa gabi walli keta no fatan panci nanti tungunyi me Muhammadu ya haike wa ater lama Abubakar ya haike kennan hale ara ikapalemu ay mega dan kana ko kenga watibe keta ari ihinu monsroni ari kala hunche ora hay nanti hayndu sollu be ganyama ara kumbundi ari ro mere kenno kusui ara buni akiteno himbe gabu kingure nanti kilentali kenno kusu adimi ara kala hunju kuseri foroko noni ari sedu singama ari jongo Allah harenga keta Abubakar khoniya kingo to hal hayni Abubakar kanu Abubakar ta ati Muhammadu kunata Allah inyorori Allah harami halai Allah harami halai har tabane surata bin maliki ayman kamana digame ke ko na sabunya anya kinyi mai kin sabra tar gumna riwaya ke hilla baga surata bin maliki imam ibn jusum birambe aga tindo Allah harenga asin kanan tan kusaga chure komi senkule kanante asin kanan tan kusaga chure ken no kusu surata bin maliki me diga kenu ma kolongolon ken no kusu agri ala sen fergatu bakidui ati sike keta Allah raire mantu tike ken no ati sigando kodo ro kamenyu wamen kite enta allato asedu singa mahilla qari ara singurni na urndi ma woni tindo Allah harenda Abubakari ken no kusu sinka nan dan chore hilla qari kenya ngodina hananga kenya ya kanu qari ma kolongolene kendi ara hayndi sollege ara bune qari ara ikitelondi aro solle be gabu kenga ko ini nanti kilentali ansage kenno ko sa butu qari ara solle ke tigi i foroko noni nan sedu singa mahila qari ti koy kamenyo me kawra ni ke hiri tikenda yana kenno ko sara singurni na urndi taskandinga atindo Allah harenga dina takutunga surata bin maliki mera ko ma timiwo Allah haren qara khanne mugo Allah haren kamana qur'ana ya qara timiwo ke mugo ka duwawi gono Allah haren da ken qara Allah renti Allahumma kfinahu bima shi'ta Allahumma kfinahu bima shi'ta Allah nga saya ti moy anyi mego ken kanu Allah remati Allah kenye ati Allah ni wasaya ti nyamoya Allah mego ken kanu kembira surada bun malga tindo Allah renga imedan kana okeda nandi keta koni wikitana ken no kusi sinta nuna ati sukusa ga chure tahana sinka nan tamba na jorni kata sikandike sinta nuna ati su chure masingi jime surada bun maliki meqenu ma kolongole na ndama no khulate kennan hale aqenu hale wurungron kana tlana ngiri ay mendi wurungron ngiri ay mendi kenno koy aya ran kana hingi wuce tuna ne non aya ran kana rige wuce tuna ne non kenno ko surada bun maliki meddan kanawo nandi tunwa iga ma suro imera iyo halakin kenno ko sui gina qayaga kere ke wuce mallato wurunguron kahana wurgi bakai kenno ko so green ansigi ati koy ken kamenyo go men diga ndenga ni ke hiri komi ken Muhammadu kisindenga baki ke
komi ken abubakar kisindenga baki ke ay me kabako agirnan tawo akabako ken no kusui ay me ratu keda nanti hangata na wono ike hankan anta hayne himbe wure nanti ja hangata na wono kinya hay kamana lo ikiro muhammadu nawa ay me danga na wuti kenga ken no kusui agirnan sigi ara allah rengangu ati al aman hakartare kininga ken no kusui allah haren sigi surata bun malikiti ati allah harenga sigi ikenya ali mosiri kemirenga allah harende tele amur honi mani ken no kusuyati ikunati allah ike toranta kenai ikunati allah toranta kenai ka iwa munama atiwa munno allah harema ke qibare be hayga dangi hari kenda ke koni hari kenda ke lami maka serenta sakai na sabunya sherantiya anyi ke bana joni aro allah aruna abubakari kun handa maka ikenda kunun ta sakai kemira iwa munno allah harema ana sahaniya na kiniya purke qibare be hayga dangi qibare be gari singi tari singa chure mobe aro ya ngari ya mobe aro urunguro mbaiga gri men mobe keta ina sahane kitibate kiniya purke igana Allah misrungo sakai mobe kenno kusala arenda abubakar nyamari nanti ana kitibate kinai kenno kusui surata bun malik atikere kaneto ite Allah arenda ngani manilanda ina kenyanda Allah arende kaneto ti ho hontalira kewati katanga kayo hibana murnama kembrenga serun sagandi bakoya o khibaren foni serunga anantlana murundano ani sagandi bakoy kembra surata bun maliki atira kenya Allah harenda koya nanti ani khibaren foni kenna halana serun sagandi bakiya asagandaro muruna bendagemu ana kun sagandi bakiya kembra ke surata bun maliki atiken no qaisa ikira tu nande Allah hare ke woni bange horanda kabana Allah haren sane awoni bange horanda kabana ken no qusu surata bun maliki ara salama un sehenkoni ati ashhadu allah ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ara ke koni ken no qui birambe ara ke koni Allah haren ya alim wasri Allah haren kanara diame ko kara tarko gumu mamungu kendiame na kanga Allah haren ta dangani ati kotabe farsi tunganyugo ken kiten karanyen gawarnan kitenga kotabe tam parampare ni ken kotare farsi tunganyugo ken kiten karanye ken gawarnan kitenga kotabe tam parampare ni ken kotare Allah haranda kedame kara kedame famen koto surat bun maliki kama amaka ta famun muqaddam besuri na sabunya ken kotanga puissance no hilanyi dunari farsi aro rum ka himbe premier puissance nga ken farsi kembrenga deuxième puissance kenyo rumu kunyande awati kunyande ona dunata ndi ihilaro mena serebe ganta farisun ko marandendi ange rumu ko marandendi dunata ntenyi ku hangamano hilaro mena bo serebe be gani premier puissance nga kekota hangama be gani premier puissance nga keni farsi hangamai ba Allah haram paigati tikota be farsi tunganyugo kengiten qaranyenga wono surat bun maliki kitenga kota be ta haram parne ken kota ya surata bun maliki amaka tage famu na sawnya Allah harai mena ure en killenyari ahawan karngonda dumnara kenga keta umuna nga madina ken kota kinga ne kaneto nanti farsi tunganyugo tiken kiten qaranye tiken silani ke kiten kemra kota surata bun maliki amaka ta famu ka Allah harai ko ni digari killenga ka kota rintundi Allah harai ngarntawu kendangi kebe gani senna bagare khanai ke hayatun dangi kebe gani senna umaru ngarntaunga khalifa unno gajange go giri kenna gajange gaben giri farsi ngondo islam nunna ka gajange lagare nyime woti kenda ghazwatu qadisiyya gajange anya senna umaru kenyari kembelenga serebe gajange ke yungu maundi woti kenda saad bin abi waqas akenya ni gajange yungu maundi keni ghazwatu qadisiyya kembelenga iro farsi ngo konge me keta ira farsi ikata farsi ngo nga kebe gani ihangama lagarenga wodi kenda yazdajiri asikandi kenyi hangama lagarenga kemberenga ira paleli na hangama ime to paleli kemberenga hangamanda tu nanti ngana buro lakinga mwe suntai islam nun kitamo sakhi kama keta hangama buro palen finantiri no kuygoi finantiri ni palen no kuygoi hangama buro kenya na kachen seri finantiri ngana yankaro halle kemberenga na nguru
kebe gani akiten karanyenga abuna kunsu ko manten to palende aro akan kurhe birambe Sa'd ibn Abi Waqqas akitenga saw kusu ko manten kama kenna Allah haren paigara ke koni Surat ibn Malik ra hijran killendi sahabanu ato iha qarendi birambe ke gajenge igara hangamage kiten karanyungari igara kiteni na halalao kembra kitena qirna nangara teli Surat ibn Maliki bun Ju'sum tela aw jamakerwa ken ko tan qarani Surat ibn Malik ala rawun kinai wa ke gajange anyiro islam numbate ken ghazwatu qadisiyya gajange anyiro sahaba numbate anyi gajange qurayndi kemira qirna nangara qirndenya tela Surat ibn Malik wayrewa a are qaneto ati wayre ken no qusui a kebe ni gajanyu minga ira harengara kata Umaru ya keta na diame ke koni keta Umaru ra kiten qaranyuku aro kan kurege ari kina Surat ibn Malikiya keda Allah ren pagara digame be ko haiga sabati Allah ren ya ko ni ko tabe ara nyange sara ne wiro mena pas Allah ren hayatunya na Abubakar hayatunya digame ke da bange ma Umaru khalifa on no yari kemira Allah hare anta diganduro ko ni ne manu kisenga kama kebe gan Surat ibn Malikiya sa asage keda aro sera sunda gemu ken kille bange kunjongo indengoro Allah haren jonko iranga abe kanne to kunda telangun kamanan da minaka tigira kenno kusuhay ma kenno kulate tundaro ere aro sera suga gemu munundana ardo kodo na kensu sagani ti ferenga kembrenga maime gaorni na limaka ikunyi nokuga bani mudilje qabila umay makka ime debno woni kunyi makka tatindebe wo iro makka may gallato kembrenga agari wati be arabito dantanuya amadu ngana khabara ke bangana khabara ke saw inoni na bido dantanu na sabunya ngana rabangani nan tikira Allah ren ra kundu mununanu na mar diga nyori ken kanen sabura ara khabara ke funi brambe bido dantanu ga dangi akitana khabara ke bangani atikira Allah ren ari ara Abubakar khabara bega kita asin tanga chore sendi mago kene makinya matasuko ara kensu ko manden ko sauna ko mana lami nandi Allah ren pini Allah pini kembirenga adra poke awni bange ala ken koni serunda amakurai wati su awakoni karangare ya ma qablan seru keta qibaran kinye abu jahali nandi Surat ibn Malik aw kamana kedga me koni ken no kusui ara letre sa kata qabla ga seru kinani bani mudilje qablan seru ati qamo ati ya bani mudilje ati bani mudilje ko ati ke abu jahali ke wakana kama qawye bi haru mena kin Surat ibn Malik ya igo kana kama qawye ke torangare ta ken goni ya sirsan gondai anya sirsan gondai tina sawabunya ora awara tanga ana Muhammadu sagani o kamenye o mekine ta ken lagarin na ya Muhammadu de mandanaye kembirenga tiya bani mudilje qablan seru iwa gongono ana du krosi qawye ke ta ga ma du krosai awanya na sawi na jamake sanki awanya sababu ya na hinu na kun sanki anya halen na ya kanan koi anya halen na yuman koi ara ke letre ya sahana ke wara kata Surat ibn Malik qablan sirwa ma letre ge Surat ibn Malik mego awali iya ga na khara kemira Surat ibn Malik akahana ara letre jabi ara jabi ti suge ati qamo ati aba hakamin wallahi law kunta shahida li amri jawadi iz tasuqu qawa'imu أعجبت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان فماذا يقاوم عليك بكف القوم عنه فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالم arake suge arake ako letre yana ka sugi mayen ati kamo ati aba hakami ikunati allai ange ngana nya nga sere tike siwoke birambe atango kamanan chore anyi kabakono walam tashkuk bi anna muhammadan amma isika na few nandi muhammadu rasulun bi burhanin nandi qiharani wa aqiti dalubangante faman za yuqawimu kembira koro siki kenkanisa alayka bi kafil qaumi anhu kembira aw wajibi nan kamana sarun tigiti baka ma ange kamande qadga mundu himenda kitango kamenyo wa mekini kenga kembira ta wajibi nan kamana sarun tigiti baka ma gare anna to na nare hin to me fa innani ara amrahu yawman ikeo Allah hare muhammad ike wa hike walli kotai satubudu muallimu adrapo awni bange kotai re wala sugeke awre haikai nanta adrapo woni bange kotai
bo kebe ganin surat ibn maliki bun ju'sum khibara be ga dangaro Allah harina kembai kai keta serunga ko ini nanti o ma hata minira wa ko ini nanti jaru ben goro nanti kumbu surat ibn maliki ri bo surat ibn maliki khana akemma ya suraqata ibn maliki akemma ya suganai tar gumunda ko nanti angar ta on suri aga tweet suge be kenni ke banai har ke arabu jahali da me jabi na ya sugenga kembale sugana mai ko mi suganu ne serbe mi abdullah ibn rawaha aro hasan bin sabit ko ani Allah harun suganu ka hunu sertana ne akebe ganin surata bin malikiya ake mai tweet suge serbe no waydu dambini kata nanti jarumbu surata bin malikiri onti digamen kutana qatar kun ko ni ma kento ti suge sugana mai keta gara sugi bane beko kenya haike kenna ga lo maremu misan singabo kenna ga le kebe gani ala amsare ken worno sunqa son tamulagarendi ken wono tamulagarendi bo o hawto munne nyana ma o asigin nire kata salengo dangini na sawnya tamulagare ke akhbaren gabeni tamulagare ke akhbaren gabeni kembere na dewanu sawra ro darura nu sawra o sunga suge khalen sigin nire alla gana dungeta salenga na dangi o dangini ta kutenga na sawa tarongama keta wa sigin nire o duwa nyana wa allahumma ya farjal hammi wa ya kashfa al ghammi wa ya mujiba da'wat al mudtarin rahman ad dunya wal akhirati wa rahimahuma anta tarhamna farhamna bi rahmatin tughnina biha ar rahmat man siwak ya rabbi amartana bi du'a wa atana al ijab warzuqna qabla al maut at tawbah wa 'inda al maut al shahada wa ba'da